Prošlo je 80 godina od početka ustanka na Baniji pod vodstvom Vasilja Gaćeše i strašne ustaške odmazde koja je u 3 dana odnijela 1285 života Srba ovog kraja. Aneta Vladimirović Srpskog narodnog vijeća pročitala je iskaz svjedoka koji je opisao kakva je atmosfera vladala na kolodvoru u Petrinji u julu 1941. Ustaše su iz svakog vlaka skidale muškarce pravoslavce bez obzira od kud putuju i gdje putuju. Iz okolnih sela dotirali su uhapšene Srbe pješice. Turki je rekao da su svi pravoslavci jednaki i da ih sve treba pobiti. Oko 17 sati otišao sam u Petrinju, a na željezničkoj stanici ostalo je oko 300 uhapšenih seljaka. Ujutru, 25. jula, kada sam došao, od 300 bilo je noću poubijano oko 200. Dok su ustaše na području cijele NDH punile masovne grobnice Srbima, otpor je bio jedina opcija. Partijsku odluku donesenu u šumi Abez, kraj Vrginmosta, 19. i 20. srpnja da se podigne ustanak na Baniji i Kordunu, Vasilje Gaćeša je počeo sprovoditi u djelo već sa 23. na 24. srpnja, kada je s ustanicima raspoređenima u 3 grupe napao željezničku postaju i općinu u Banskom Grabovcu. Pomen za žrtve genocida predvodio je u narodu omiljeni petrinjski parok Saša Omićević, a vijence za žrtve genocida položili su predstavnici Saveza antifašističkih boraca i antifašista na čelu s predsjednikom Franjom Habulinom i brojne druge delegacije. Srpsko narodno vijeće jedna je od rijetkih organizacija koja pamti i komemorira mjesta stradanja srpskog naroda u NDH. A posebna nam je obaveza da to činimo zato što su stradali od onih koji su u zločinačkom i ovdje treba reći genocidnom naumu i genocidnom planu krenuli u istrebljivanje pripadnika srpskog naroda, pravoslavnog svijeta na prostoru današnje Hrvatske, a zapravo cijele NDH. Akcije Vasilja Gaćeše, kojima su se u septembru priključili partizani iz Siska, mahom Hrvati, skupo je platio narod Banije. Ali da tih akcija nije bilo i da nije bilo zajedničke borbe Srba i Hrvata protiv ustaša, Srba na Baniji 45. ne bi ni bilo.